O problema 255 radnika tekstilne industrije Vitex Visoko govorili smo i u prethodnom izdanju Magazin Plusa. Od 2001. godine traje agonija ovih radnika, dok se imovina preduzeća rasprodavala u bescijenje. Opširnije na ovu temu u prilogu koji slijedi govore radnici nekadašnjeg visočkog giganta tekstilne industrije Vitex. Povod svega ovoga je problem koji se u Vitexu već povlači od 2000. godine, jer Vitex nema uplaćen staž za penzijsko invalidsko osiguranje od 2000. godine do danas. Radnici su pokrenuli jednu kolektivnu tužbu u cilju izmirenja tog staža i da ljudi mogu ostvariti svoje pravo na zasluženu penziju. Međutim, obzirom da se nikad ništa nije uradilo, napravljena jedna kolektivna tužba i stavljen je kao punomoćnik za zastupanje tih radnika Lemeš Salih. Međutim, donesena je i pravosnažna presuda, ali Lemeš Salih nikad nije ni jednom radniku dozvolio ni da ima pristupa dokumentaciji, niti ikog upozorio šta je do sad urađeno. Tako da i kad je bila pravosnažna presuda, mi to nismo znali. Tek smo mi saznali kad je već krenula prodaja i bile su 3 ponude koje su bile od 2.200.000 pa naniže, međutim i to je sve stavljeno van snage i išlo se na slobodnu pogodbu. Da bi na slobodnoj pogodbi ovo prodato za 520.000 maraka. Mi smo Saliha upozoravali da ne damo da se ovo proda u bescijenje, jer sama svrha izvršenja se gubi sa ovim iznosom, jer se ne bi moglo ništa, apsolutno ništa se ne bi moglo riješiti. Bilo je raznoraznih opstrukcija i od ljudi iz Vitexa, tako da smo mi samoinicijativno zahtijevali od sindikata da on sazove zbor i da advokat upozna ljude sa tom presudom i sa tokom daljeg postupka. Međutim, ni tad se advokat 8. marta nije odazvao ovdje, već nam je predsjednica sindikata, ona će nam kao objasniti šta je po presudi. Održan je zbor i ljudi su odmah vidjeli da se ovdje radi o jednoj klasičnoj pljačci. I da to zaustavimo, tražili smo da se odmah opozove punomoćnik, advokat Salih Lemeš. Međutim, tu je bilo opstrukcija od strane jednog dijela sindikata koji nisu, iako smo mi prikupili potpise i sve to, odugovlačili su sa opozivom punomoći. Međutim, mi smo vidjeli da je vrag odnio šalu, pa smo angažovali advokata u Sarajevu. I čovjek nam je, predali smo određenu dokumentaciju, kada je čovjek vidio papire, očito da je ovo jedna klasična pljačka. Taj advokat nam je, nakon pregleda sve dokumentacije, rekao da je to ipak kasno, da je trebalo odmah napraviti opoziv advokatu i mi smo to tek kad je bilo pred samu prodaju dostavili advokatu to da ne želimo, da odustajemo mi od tog izvršenja. Međutim, advokat se je nasmio, evo tu je gospodin Gačan, njemu je rekao ovo vama danas ode za 500.000. Mi smo sad poduzeli određene stvari, napravili smo i prijavu advokatskoj komori protiv advokata i sad smo poduzeli određene aktivnosti. Kontaktirali smo mi tu i ljude iz SIPE, ima ovdje i pojedinci iz lokalne zajednice koji nam daju podršku da se ovo obustavi. Vidjet ćemo, kasnije ćemo vidjeti, ako ovo dođe do ove prodaje, ovo je praktično u pripremi je već i krivična prijava protiv advokata Saliha Lemeša iz člana 294 Zakona o krivičnom postupku za prevaru i člana 297 za zloupotrebu ovih datih njemu ovlaštenja. Pa ćemo vidjeti šta će se na kraju to desiti. Inače, da podsjetim, ovdje u Vitexu je još na skupštini dioničara donesena odluka da se od sve prodate imovine ovih nekretnina sredstva usmjeri isključivo za penzijsko invalidsko osiguranje. Međutim, do danas većina ovih objekata je već prodata, drugi su ljudi već uselili, uknjižili imovinu na sebe, a do danas nije ni fening uplaćen za penzijsko invalidsko osiguranje. Evo, već 3-4 godine nikad nije održana ni skupština, niti funkcioniše nadzorni odbor i ljudi dolaze u sumnju. 8. marta kad smo mi ovdje organizovali zbor, niko od odgovornih ljudi se nije pojavio na tom zboru, što znači da njih uopće ne interesuje uvezivanje staža. Ova zgrada, ovaj Megaplex je sada u žiži interesovanja javnosti. Da li se ovim stvara neki paravan da se ostala imovina tekstilne industrije Vitex na neki način mimo pažnje javnosti raskrčmi, proda, odnese? Pa, to je bio cilj. A mi smo sad pokrenuli aktivnosti da se ova prodaja zaustavi.
Ako to uspijemo, dobro je. Šta je sa ostalim pogonima i ostalim mašinama? Sa ostalim pogonima mi nemamo informacija nikakvih, jer ne možemo doći ni u posjed dokumentacije, ni bilo čega. To treba pitati odgovorne ko je nadležan za te stvari. Jer da vidimo kako su išle prodaje, po kojim kriterijima, a to bi praktično trebao i nadzorni odbor i na kraju krajeva trebala bi i skupština. Ja mislim da je dovoljno da se vidi. Vitex je imao 55.000 kvadrata pokrivenog prostora. I to je bila ta činjenica s kojom smo mi praktično obmanjivani čitavo vrijeme. Kad se potezalo pitanje uvezivanja staža, uvijek je govoreno Vitex ima 56.000 kvadrata pokrivenog prostora. Taj dug zapio je minoran u odnosu na imovinu koju Vitex ima, međutim, evo, danas smo došli u poziciju da te više imovine nema. Mi ne znamo više šta u Vitexu ima slobodno, da nije ili pod hipotekom ili da nije prodato. Svaki dan u Vitex dolaze novi ljudi, useljavaju se, a to niko ne zna. Za mene je ovo organizirani kriminal, ništa drugo. To može imate recimo objekat Sumeja, dat na 99 godina. Po kom osnovu? Samo se tamo stoji i kaže prenešeno na općinu 2005. Taj objekat bi trebao da je na Vitexu, ako postoji ugovor između Vitexa i općine, i ako nije valjan, ugovor se može uvijek poništiti i da se vrati pravo vlasniku. Pa nek se uveže jedan staž, jedan radni staž do toga. Jer ova agonija i ovo čekanje, penzioneri na čekanju, ta opcija samo postoji u ovoj čarši. Ne znam gdje još može da postoji. Ne znam, mislim, stvarno i oko same ove prodaje. Ja sam bio na sudu kad je prodana, molio sudnicu, uporno je molio, nemojte to učiniti. Ona sve predmeta što je imala stavila je na stol, kaže, ako vi ovo danas, kaže, ne prodate, vi ste zadnji na redu. Da joj kažem, gospođo, mi ako danas nama ovo otmijete, nismo ni u kakvom redu, mi smo mrtvi. 250 porodica ostaje trajni socijalni slučaj u ovoj čarši. Možete ih gledati kako god hoćete, ali oni su građani ove čarši. Oni nisu došli ni iz Tanzanije, ni bilo odakle. I imaju svoja prava. Međutim, kažem, gdje ste do sad bili? Malo smiješno, ja sam tada rekao, molim vas, ukoliko kogod ovo da kupi, i ako kupi, imat će problema sa uknjižbom. Sigurno će ih imati, jer smo spremni to i fizički braniti. Pored svog vapaja i sve priče, samo je u kontekstu izvučen zaključak, zamislite zapisnika, kaže, Gačan Hasan je izjavio, ukoliko se ovo danas proda u bescijenje, oni su spremni to i fizički braniti. Što znači u prevodu, ako je neko razbije stakla na prozoru, aha, eno lopova, on se je bunio. Mislim, po meni, organizirani kriminal, ništa drugo. Ja ne znam, mislim. A mi ćemo u narednim sastancima dogovoriti, imat ćemo i mnogo tema o svemu ovom. Od privatizacije pa do dana današnjeg. Napravit ćemo inventuru 2008. inventura 2000 na današnji dan na koji se 13. Na koji, pa da vidimo ovu crtu šta je bilo od imovine osnovnih tehničkih sestava strojnog parka, voznog parka, nekretnina i tako dalje. Zemljišno-knjižnih izvodaka. Da vidimo sve na jedan papir, pa ćemo kazati jesmo. Javnost bi morala ovo jednog dana da sazna. Ovo je, kako ovo prolazi svaku mjeru. Svaki danas je sve manje i poneko umire. Evo sad na ovim potpisima najmanje 10-15 ljudi kaže šta će ovaj, on je umro, šta će ovaj, on je umro. Znači svi ćemo pomrijeti i šta se riješi neće.